Од Вардар се до Триглав, од Гердап се до Јардран. Сите ја пеевме оваа песна, сигурно ќе ве подсетам и на стиховите на самата песна. Добар ден би му рекла на сите југоносталгичари и на сите оние кои што сакаат малку повеќе да слушнат за семејството на доживотниот претседател на Југославија Јосип Брос Тито. На моје големо задоволство, благодарение на Брег на младоста, деновиве во Охрид престојува токму внукот на Јосип Брос Тито. Добар ден, господине Јошко. Dobar dan. Druže, ne gospodine. Друже. Добре ни дојдовте. Bolje vas našao. Успеавте малку и да прошетате во Охрид. Еве ќе искористам прво да ве прашам како ви се гледа Охрид, од кога не сте дојдени во Македонија и во Охрид? Bio sam pre jedno 20 godina, bio sam u Ohridu, inače sam Makedoniju celu obišao u svoje vreme sa onim Slobodanom Ugrinovskim kad je pravio predizbornu kampanju za Titove leve sile. I zahvaljujući tome on i ušao bio u parlament i sve, ali posle izdao ideju i nažalost sada te Titove leve sile sve slabije i slabije rade. Ali ja mislim da makedonski narod treba da shvati jednu stvar. Ne bi bilo Makedonije da nije bilo Tita. To je prva stvar. Druga stvar, lepo smo živeli. I ako želimo opet lepo da živimo, onda moramo da glasamo za leve sile. Bilo koje. I sva levica treba da se ujedini, da bi mogli da budu jedan glas više u državi, da vrate nešto što je nekad bilo. Mi komunisti u Srbiji se borimo da vratimo ono što je nekad bilo dobro, da izbegnemo ono što je bilo loše. Znači, ali ono što je bilo dobro imali smo sve, kao i vi što ste imali. Imali smo besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, najbolju policiju, vojska, četvrta vojna sila u svetu. Imali smo besplatne odmore, banje, lečilišta, more, odmarališta, sve moguće smo imali. Sve smo to izgubili, ali izgleda narod to zaboravlja. Ili se boji vlasti da im nešto ne prebaci i ne kažu nešto što bi možda moglo da ih vrati, što kaže, sa pravog puta. Ali ako žele, makedonski narod, ako želi nešto dobro, mora da se vrati tom bivšem levom pokretu i da se bori za život naroda. По распаѓањето на Југославија, сите 6 републики се соочуваат со посебни проблеми и маки. Секој си има своји проблеми, може да се каже. Еве вие од ваше гледиште, верувам дека сите подеднакво ги следите. Што мислите, која од тие републики најдобро се соочи со ситуацијата по распадот на Југославија, која најбрзо се самостои и почна да функционира како што Nijedna треба? republika nije ništa dobila raspadom Jugoslavije, da budemo načisto jasni. Prvo, svi su izgubili. Svi su izgubili. Makedonija je, zahvaljujući Kiru Gligorovu, kome sam ja rekao, bio sam kod njega u kući sa prijateljem iz Beograda, i ono kad je vojska počela da se povlače, rekao Kiro, molim te, ne daj da dođe do ekscesa. I onda je on naredio, pustite vojsku, nek nosi šta hoće. Izneli su sve, počevši od klozetskih šolji i utikača i sve ostalo su odneli, ali nije došlo do konflikta. Jer cilj je bio da se izazove konflikt između vojske Jugoslavije i naroda. Nisu uspeli to. I tu je najbolje prošla Makedonija. Svi ostali su imali ratno stanje, imali su ovo, imali su ono, ali je u suštini jedna stvar da mi jedino možemo zajednički da živimo. Drugčije ne možemo da napredujemo. Ne može ako se mi delimo na ove i na one. Prošlo je vreme više nekadašnjih gde smo se delili na četnike i partizane, gde smo se delili po nacionalnoj osnovi. To sve vlast organizuje, ali narod ne. Pogledajte ovaj narod u Ohridu, kako su me dočekali, kako su da carinik na granici, pošto smo bili danas, poljubi mi ruku. Znači, svi se sećamo tih lepih vremena, ali daj da se opet borimo za ta lepa vremena, jer to nam je jedini način da opstanemo i da svaki narod ostane na svom nekom. Ustav iz 74. godine razbija Jugoslaviju, ali ga Tito nije potpisao. Potpisali su ga Kiro Gligorov i Mika Špiljak. To je istina. On je bio protiv toga. I to je meni u Ljubljani rekao, posle prve operacije. Najveća greška mi je što nisam stavio veto na taj ustav iz 74. Mogao sam, ali nisam teo da idem protiv. I napravili smo umjesto jedne države, napravili smo 8, znači 6 plus 2 pokrajine, i tu je počeo raspad Jugoslavije, ali su to strane sile odmah koristile
da se pripremaju za eventualno sutra. Svi američki piloti koji su bili pali na teritoriju Jugoslavije, svaki od njih je govorio srpski jezik. Znači da su pripremani, da bi naučio Amerikanac srpski jezik treba bar 4 godine. Znači da su pripremani 70 i neke godine za to. I to je istina koju svi pokušavaju da sakriju. Ali je istina da je ovaj narod, kako je tako živeo, ali je ipak živeo u nekoj slozi. Nije bilo takvih razlika ekonomskih i bilo kojih kao što danas imamo. Tad smo imali srednju klasu. Danas nemamo srednju klasu, imamo jedan mali broj bogatih i jedan veliki broj siromašnih. Ali mi moramo te siromaše da vratimo, da počnu da razmišljaju o svojoj budućnosti na jedan drugi način na koji sada razmišljaju zahvaljujući vlastima u ovim državama. Вие бевте постојано со вашиот дедо, значи со доживотниот председател на Југославија, дури до последните негови денови, нели? До самата смрт. Bio sam do smrti, znači. Често патувавте со него, буквално, ете, се сеќавам и на тие фотографии со Нехронасер, се сеќаваме дека беше во Куба, нема земја каде што не беше. Секаде го дочекува со највисоки почести, најдобро секаде беше примен, секаде добиваше покрај оние државни подароци кои што ги добиваше и приватно, лично, значи за него и за Јованка Брос, неговата сопруга. Каде се тие подароци? Дали се знае? Дали нешто успеавте да вратите? Сепак се тие од непроценливо богатство. Ne zna se, jer u našoj državi nema pravosuđa. Ako sudija presudi da niko ne može ništa da nasledi i kad je završeno, ona kaže Joška, ostanite. Ja ostanem, ona kaže, ja sam morala ovako da presudim. Tu je mnogo stvari ima koje su pokradene. Nismo ih pokrali ni vi, ni ja. Pokrala ih je neko iz vlasti. Ja ne smem da idem protiv vlasti, eto tim rečima. A po zakonu, svaki orden koji dobije neko, piše lepo u dodeli ordena, nasleđuju naslednici. Mi nismo ništa dobili. Kaže, idite dalje, do Strasbura na kraju. Tako da ja ne verujem da ću doživjeti, da će to jednog dana zaživjeti, ali valjda moji unuci će nešto i deca nešto će valjda dobiti od toga što je ostalo. Ali sve je 90% je pokradeno. Ja sam postavio u Skupštini pitanje, 12 sam naveo primjera. Šta je sa markama, šta je sa numizmatikom, šta je sa slikama od 3.500 slika, ostalo je 750, šta je sa kojekak poklonima, šta je sa ovim, šta je sa onim. Dobio sam odgovor od načelnika SUP-a samo, uhvaćen je čuvar u muzeju koji je ukrao pištolj. A šta je sa onim ostalim? Šta je sa onim ostalim? Da, i ljadnici od neprocenjenih. Da mi ne možemo ništa da nasledimo, to ne postoji nigde u svetu, samo kod nas. Ali to je naše pravosuđe. Valjda će sad, evo sad smo izabrali nove sudije, možda će nešto drugčije se dogodi. I to čisto sumnjam, jer politika komanduje sa pravosuđem. И догоди je to tako, neće biti dobro. По распадот на Југославија сите почувствувавме огромна тежина, но верувам дека семејството најголемата. Сепак, кој беше најтешкиот период по смртта на вашиот дедо за вас? Како семејство? Šta mislite, šta je bila? Најтежок период. Najteži period. A najteži period je bio odmah posle smrti, jer je odluka svih stranih sila bilo da se Jugoslaviji ne da više odloženo plaćanje na robu. Znači moramo da platimo ono što smo kupili i da avansiramo buduću robu. To ni jedna ekonomija ne može u svetu da izdrži. To danas pripisuju Titu, ovome, onome, njegovom bolešću. Jugoslavija dugovala 10,5 milijardi. Posle toga, dok je on ležao u bolnici, znači van svesti, Veselin Đuranović i Milka Planinc su zadužili za još 8,5 milijardi. To opet nije ništa u današnje vreme. Ali nas to uništilo. To nas je uništilo. Ta ekonomija koju su krenuli da vode posle njega je uništila sve. Jer su svi htjeli da budu Tito, svi su pušili cigare, pili viski, nosili Titove uniforme dok ne otvore usta. Kad otvore usta, narod vidi ko su i šta su. Ali je dugo trebalo da to shvate i oni su doveli do ovoga. Svako je teo da bude glavni us na selu.
I onda su napravili od jedne komunističke partije 14 komunističkih partija, a mi smo jedina registrovana partija u Srbiji. Jedina. Ovo sve ostalo su sve ne partije, nego udruženja. A za udruženje da se registruje treba 10 potpisa, a za partiju 10.000 potpisa overenih u sudu. I ja sam to uspeo da izvučem. I uspeo sam da uvedem u Skupštinu i u Srbije i u Skupštinu Vojvodine po jednog našeg člana. U Skupštini Srbije sam ja, u stvari u Vojvodini je bila Jovankina jedna rođaka i borimo se. I ja još ovo malo što mogu, borit ću se da probam to da nekako vratim, bar jedan deo onoga što ovaj narod zaslužuje, a to je ono što smo nekad imali. Znači, ništa što je bilo loše. Ja svakom političaru nudim da sednemo za sto i da pišemo. On da piše šta je bilo loše, ja da pišem šta je bilo dobro. Znam da su trojica, četvorici krenuli, pa nisu stigli do pola strane. Ja imam informaciju o tome. Nisu smeli i ne smije ni dan danas to garantuje. Ali je važna jedna stvar. Tito se i dan danas spominje svuda. Svuda. Stalno se priča o Titu. Da li dobro, da li loše, ali priča se. A cilj je bio posle njegove smrti da ovi takozvani levičari ćute, a da ovi desničari napadaju. I tako su i radili, jer su računali proće 20 godina, 30 godina, deca koja se tada rode više neće znati ko je Tito. Prevarili su se. Tito se i dan danas spominje. On ima najveću sahranu u istoriji čovečanstva, koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. To su bili svi državnici sveta. Mi to najmanje poštujemo. Da mi u Beogradu nemamo ni ulicu, ni spomenik Josipu Broza Tita. Njega se i mrtvog boje. Ne samo u Srbiji, nego u svim republikama. Ja to vrlo dobro znam. Ali narod kao narod je ostao veran onome što je nekad bio. Ja dosta putujem i po Bosni i Hercegovini. U hotelu u Bosni izlazi kompletno ujutru u osoblje da se upoznaju sa mnom. To je znak nekog poštovanja onog vremena. A ja moram to da branim. Rođen sam u to vreme, odrastao sam u toj državi, nismo imali privilegije, nismo imali kao danas da jedni mogu, drugi ne mogu. I ja mislim da je taj višepartijski sistem svega toga doveo da se u stvari narod zavadi, a da neki vladaju. Дали од наследниците, од внуците на Тито, вие сте единствен кој што се занимава со политика, кој што проложи постапките на Nisam дедото? jedinstven, tu je još i ova Mišina ćerka iz Zagreba, ova Saša Mala, jedini nas dvoje smo ostali na toj liniji i branimo to. Ali je problem u tome što vlast nedavno, Lordan Zafranović je snimio jednu dobru seriju o tome. Sa mnom je razgovarao skoro sat vremena, snimio je sve. Međutim, kaže, tad je on meni rekao, kaže, niko ovoliko nije istine rekao svemu onome što si ti pričao. Nije smeo da objavi, jer za tu seriju je dobio pare od hrvatske vlade. I oni su mu rekli ne. Ubacio je 3 moje reči, a nije ubacio istinu. To je ono. Може ли да се сетите на некоја анегдота, затоа што кажав дека често сте патувале со Тито? Šta ja znam, tih anegdota ima mnogo, ali znam da je to bio čovek koji je cenio sve. Mi smo živeli, Кои совети ви ги даваше? sestra Zlatica i stric Miša, ja smo živeli kod njega do svoje 17. 18. godine, znači. I nikada nikog udario ni jedan put je samo malo falilo da ja dobijem. Pa sad smo se spominjali u Neumu paunovi. Paunovi su bili po dvorištu i ja da iščupam jedno pero iščupam ceo red. 3 dana sam se ja krio po tavanima, uskakao kroz prozor na spavanje. Kaže da sam te tada uhvatio, bilo bi poguzio. А строг ли беше во воспитувањето на внуците? Šta da? Дали е био строги? Ne. On je sve rešavao razgovorom i savjetima. Nije dozvoljavao da se mi razlikujemo od drugih. Ja se sjećam dobro kad je sestra tražila, pojavili su se rolšuje, ali to su imali samo deca kineskog ambasadora. I ona, da li ja mogu? Kaže, ko ima? Pa kaže, deca kineska. Svi budu imali moći šiti.
I vodio o svemu računa, ja znam to jer 79. sam imao teško saobraćaj, u nesreći imao sam jednu pušku, pošto se bavio lovstvu, ono koja je pukla u 3 dela. I ja njemu kažem, daj mi drugu pušku. Može, kaže, donesi ono. Pa rekao, ona je u 3 dela, neka sastavit ćemo još, daći ćemo u muzej, a iz muzeja ćeš dobiti drugu. Tako da je o svemu vodio računa. Sve što je dobio na poklon, on je davao državi od ovih vrednijih, znači od zgrada. Muzej u Beogradu je on dobio od grada Beograda na poklon. Onda je u Dobanovačkom zagradu rezidenciju dobio na poklon. Istog trenutka je predao ovo knjižite na armiju, ovo knjižite na ovo. Znači vodio računa o svemu i nije dozvoljavao da se mi razlikujemo od drugih. A drugo, nismo imali nikakve protekcije. Ako sam ja ponavljao 1. razred gimnazije 2 puta, kakva je onda to protekcija? Nema protekcije. Nije važno za nikoga iz porodice, a ne samo to, nego i drugih. I drugo, nije se znalo o svim ostalim. Zna se, predsjednik Josip Broz bio u delegaciji, bili taj, sa suprugama i kraj. I to je nešto što je ostalo nezaboravno, ali to je poštenje. To je poštenje prema svom narodu. Tito nikad nije rekao ja. U nijednom govoru nije rekao ja, uvek je govorio mi. Za razliku od današnjih političara koji samo viču ja. To je ono. Така. Еве, сосема случајно сега ми текна, ќе го надоврзам на тоа колку беше самоуверен и сигурен во себе. И за многу крупни работи се спротестуваше и многу големи сили, како Америка и многу други земји. Се сетив што сум читала дека во Белата куќа, кога запалил пура, кога го предупредиле, дали бевте вие со него? Kad su mu rekli, pa ovde se ne puši. On kaže, dobro je to. Dobro za vas. Ali ne gasi cigaru. Imao je neki svoj ponos. Posle toga bili smo u toj ovalnoj sobi, gde je predsjednik Amerike nekada kontaktirao s njim, posle rata, za vreme rata, on je prišao onom stolu, ovako, pipa ga. A znači, odavde je on kontaktirao sa mnom. Znači, da pokaže koliko je on veliki u odnosu na nekadašnjeg predsjednika. Imao je te svoje gafove, imao je sve svoje, na primjer, bili smo u Rumuniji 79. godine i sad ručak. I tamo nema pušenja, nema ništa, zatvoreni prozori, ona Čaušeskova žena, ona bila paranoik. I kad je završen ručak, on izvadi cigaru. I sad obično je kad izvadiš cigaru da ti pritrče, da ti donesu pepeljaru da zapališ. Onda on par puta po džepovima kao traži upaljač. Ja sam stajao kod vrata, ja krenem, a on samo kaže ovako, ćuti. Na kraju on izvadi upaljač, zapali cigaru, povuče na 2-3 dima, a dole ovako debeli persijski tepih. A on ovako uzme i otrese cigaru. Istog trenutka su doneli pepeljaru i otvorili prozore i sve. Znači, umeo je na lep način da reši mnoge probleme. Ali takav čovjek treba da se rodi. Kažu, Amerika nama pomagala. Pa on je Amerikancima prodao program za satelite, koji nije postojao uopšte. Pa 1000 aviona dogovorio s njim. Pa smo to posle vraćali smo kroz onaj Jugo program, jeftine Jugo. Ali je u tom trenutku kad se gradila zemlja bilo potrebno pare. Znao je da stvori pare. Da se nije razboleo. On je 10 milijardi mogao za jednu noć da reši. Ti kupi brodove, ti kupi avione, ali mi smo imali proizvodnju svega, od igle do aviona. Индустријата беше многу. Да. Еве, веќе кажавте дека ги посетувате и сите бивши републики, сегашни држави, контактирате со граѓаните во секоја поединечно. Има ли желба за повторно обединување на народот, како што кажате? Како да нема? Могу вам речи да bilo gde, ja u Sarajevu prošetam bar čaršijom, to prilaze ljudi, jao kako smo lepo živeli, ajde opet da budemo zajedno, ali ne pitamo se mi što je najgore. Ja s političarima ne kontaktiram, osim s ovim našima s kojima moram, ali u suštini svuda je narod isti, u Sloveniji isto. Oni kad čuju to, dođu u kafanu, navale, 100-200 ljudi dođe.
Dođu da me vide, da se slikaju sa mnom. Da Znači da razgovarate. cene to vreme. Nisam ja u pitanju ime i prezime nekoga ko je bio pre mene. Ali to treba poštovati. Imam na Kosovu mnogo prijatelja. Isto. Ja znam da na Kosovu 90% porodica drže Titovu sliku. U Sandžaku, Novi Pazar. Najbolja čevapdžinica kod Junuza, Titova slika visi. Šta dalje da pričam? Znači, on nije umro. On je još među nama. I to je dobro. Bez obzira koliko ovi pokušavaju da šire laži i da pričaju priče i pišu knjige koje kakve neistinite i šta ja znam. Ako onaj Simić piše knjigu i moju babu Pelagiju nigde ne stavi u tu knjigu, pa kako može? Kako može? Така, се одеше дури и дотаму во тие надписи дека не е ни погребан во куќата на цвеќето, нели? Kako da nije? Kako da nije kad sam ja od trenutka kad je umro, od stavljanja u sanduk, metalni sanduk, taj metalni sanduk je zavaren i stavljen u drveni, da ne bi mirisi i ovo se širili. Da onaj načelnik bivši DB-a izjavio da je tu pesak. To su ljudi koji su sve imali u to vreme. I oni najviše pljuju. Da Nikola Ljubičić koji s nama sedi 79. godine na Tari na Mitrovcu kaže, stari priča, kaže, eno tamo preko sam ja tad i tad, taj datum, u tu kuću tamo ono, bila žena tako, sin njen, tako se zvao, sve. Kaže Ljubičić, je li moguće ovakva memorija? Da 6 meseci posle njegove smrti izjavi, to je bio Ivan Semilan Starac. Samo da bi ušao u novu vlast. I ušao je u novu vlast, zahvaljujući takvim stvarima. Da ljudi koji su sve stekli u ono vreme, pljuju po tom vremenu, da pričaju laži. Da svi oni koji su se zakleli pod zvezdom petokrakom, koji su se zakleli, napuste to i počnu da pljuju tu petokraku. Da svi komunisti, koji su u početku bili komunisti, posle počnu da postaju četnici. Vojislav Šešelj. Vojislav Šešelj u Sarajevu u 17 godina primljen u komunističku partiju. Magistarski rad radio na Titovim delima, da se ne laže. Vuk Drašković je bio u Savezu komunista, bio je u kabinetu Mike Špiljka, predsjednika Saveza komunista. Svi su prešli u četnike. Kako može čovek koji se zakleo na nešto? Mislim, to nije čovek. To nije čovek. Za mene postoje ljudi i neljudi. Ljudi ostaju isti, a не ljudi се менјају према потреби. Ви благодарам на вистина. Ние почнавме некоја тема која што може да се зборува многу долго. На кратко ни е времето, но здрави Боже ќе се видиме нели и во некоја следна прилика. И јас верувам дека од сето тоа време на братството и единството нели ќе ни остане како порака и како така за еден добар соживот. На мени остае да то покушам поново некако да вратим. У ствари да се врати лева сила i titoizam i da se vrati ono što smo nekad imali da bi narod živeo bolje. Ukoliko narod to neće, znači sam sebi pravi medveđu uslugu i pravi samo uslugu ovima koji su na vlasti. Благодарам на вистина. Останете ни во убавите, што малце живеете. Благодарам.